kakle Boskang BC election je due time ong na tongmani abo delay khlaijaka kuno karoni postpone khlaijaka abno tei sing tini sini block level o sing kaisa koimunglai sing rikha abno sing saimangkha tai tini jonojati ni hoite mahino sini ADC area o subzonal protector subzonal officer brau administrative ni je official samung rang puisani ketre kemangma brau mane teman hani issue punuwe brau teman hani subzonal ni thani deputation rena phayo kintu sini diprasa jonojati khlai tongai rona ngobun sanamusu tini now je bulbusi tongmani je lama saya himi tongmani abono now tini je jorawo now tini BC election bagai judo khlaina nangmani abono now kotorong se yang tongmano now kha kipile kha kutuka wan sogoi jora tongsani sini hamnani lamawo sini je jobawo now jotono pal khlai phainani bagai ang koinai tai bises khlai ang sanai sing jotono saimano kaisa probab tongo we cannot go back and change the ending but we can start where you are and change the beginning result boni bagai sing je lai khalai no thangka sing aro thangai abno tai sing katal khlai sing tubui phaimria boni bagai sini tipramotha sini maharajani bisingtoi sing thangai autonomous district council election no sing apply khlai sini beginning no we want to start again obno sing success khlaina ni bagai separate state ni bagai sing proof khlai ke tipramotha hapang khaika boni bagai hakro bukuro sini sobano sing krak khlaina ni nangnai sini je ending tabo BC election to yei sing je judo khlai tongmani obno mahaino sing je tabo present government tongnai no sing proof khlai renai tangai hinde sini je autonomous district council election nongman somayo dipramothani kabangma alliance organization ke bufana kerai ob haike program kotor sing khlai mania haipano hapanga sing khai proof khlai rika je sing diprasaro we are ability no sing proof khlai rika sini skill sini talent we can run the administrative we can control our state we can form our government of nation proof khlairika boni bagai today I want to request all the administrative sini the state government tongnai no sini the problem sini the issue no dakti at the earliest possible of no solution diklai sin BC election sin conduct khlainani bagai sin jotono kiarma tongnai boni bagai election soba tin sin start onka at any moment at any cost je kuno jorawo sini soba sen maintain khlainani nangnai boni bagi sen ke khabai thaikrei jotono sen khabak sama tongnai sen patient mangnai sen sak soinani nangnai sini je man thaina manani bagai srapsani bagai kabangma election movement no khuk no tuyei dabi dawa no tuyei temptation thenglok jamani phaipano obhai rono control khlaiei sen sak soyei kha logoi sen hamjak laiei kha krak laiei sini sobano sen thangani hamani jaga sogi asa jora sen generation to generation fight laiei sen thangani bagai sen jotono ready ma tongnai boni bagai sini tiprama thawo alliance organization ro kabangma fight tongo kabangma leader o mahine sen sathar lai tongo sini je EM sini je MDC sini je block level district level sini primary level regional level kami ni je leader o youth hoite TWF hoite jotono sing sang khau sakhalai tongmani jorawo kebu kha bulta buchidi kha ta tidi laidi sing srai khlaiei sing kha kupur khlaiei sini je election no success khlaime asa sing krakha tongani bagai kobogoi ani kogam horono pairikha TWF by lothang tibrama phai lothang YTF by lothang maharaja longli osin sainan kok pairikha hambai